Uzimana ragurura shire juru nugerure. Igiterane cy'abagorozi ibyahishwe 22 murongo wa 17 ijambo ry'Uwiteka rigira riti umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagara ati ngwino kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi abagorozi babateguriye igiterane gishimishije tariki ya 21 na 22 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2023 muri stade ya Muhanga nuguhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 8. Muri iyo misi yombi tuzahumbira inyigisho zitandukanye. Iyumvire nawe ubukristo nyakuri bukenewe muri iki gihe, kwirinda kwa gikristo, ubugorozi, gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera no kumenyera hamwe isaha ya gihanuzi, umuryango mwiza n'uburezi buboneye ndetse n'ibindi byiza byinshi. Banyamuhanga muconje muhishiwe, ubutumwa bwiza bwadusanze iwacu Muhanga n'ahakikije hatandukanye nka Gahogo na Ruvumera, mu Rutenga na Gihuma, Bugarama na Gifumba, mu Kanogo no mu Cyakabiri, Nyarusange na Mata, Kivumu na Nyarubaka, Musumba na Ruri, Gimana na Rukaza, Munyinya na Biringaga, Kabgayi na Cyogwe, Kinini na Kavumu, Karama na Bukomera, Kirengere no Kunenyo, Nyabisindu na Kibirigi, Murambi na Kabeza, Kayumbu na Musambira, Remera, Rukoma na Kayenzi. Namwe abagize imirenge yo mu karere ka Muhanga nka Nyamabuye, Cyeza, Shyogwe, Nyabinoni, Kabacuzi, Kibangu, Kiyumba, Muhanga, Nyarusange, Mushishiro, Rongi, Rugendabari, mwese murararitswe. Icyo giterane giteye ubwuzu kandi kizanyura kuri Radio Izuba ivugira kuri FM 100.0. Nanone amateraniro azanyuzwa ku ikoranabuhanga rigezweho rya live streaming, mukazabikurikirana kuri YouTube channel ivugura n'ubugorozi ndetse no kuri website wa@reformationvoice.org. Bikazanyuzwa kandi kuri radio ikorera kuri internet Radio Live ijwi ry'ubugorozi, ku buryo aho waba uri hose ku isi uzabukurikirana amateraniro nk'uyibereye. Mwibuke ko ari ku isabato no ku cyumweru tariki ya 21 na 22 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2023 muri stade ya Muhanga. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 61 29 82 na 0788 94 37 12 cyangwa kuri 0786 85 32 nimuze twivomera amazi y'ubugingo mu mariba y'agakiza. Amen. Muvome kandi muzuze imigezi y'amazi irenda gukama. Muvome kandi muzuze imigezi y'amazi irenda gukama.